October ni som ni pakua ania Mizoram hunton akhir chautan viau maya hripuileng mekin min tuam na tan viawa aizol khopui phai chu hria wangin kan buaitan mek ani heti lain ramria border conflict aron om tharle mek ani kacharwai holaka hian mizo te hi kan jam tur ani lo tuna buaina thar lo intran dana tangin soi hantumila interstate border conflict apun lun chhole meka October ni somni pasari khan amma buaina andron siam tan na mun sai ha puivi lama asam lam hian buaina andron siam le ani Assam police somthum chuangvel zet sai ha puivi a hian ronkalin lutlang andron tuma mase Mizoram sarkar le kan armed force te anfak omin nungtol antumin alang lawa mi puita nen tho ho zai kan rel thai hi kan chakna turani Assam police local te hi 5th Indian Reserve Battalion 10 lodangin kirle turin anlotia Assam police lam hian an ho tu te mu andu thu an soya mase IR police lam hian helai muna hian an omlowa kan kawang antia mase an kauhun po ngak lem lovin an kirle tamai nin kan thu don na chuan asoya hetianga sai ha puivi Assam lamin anron nek boireng wang hian sai ha puivi mi puite an thinrim to viau ni in an soya boina laka in thiar son ain machon antum ta zoka in nek boina achua thut po man ruatan thinglian tak tak tiangatan an suihlom ani nimin October ni somni pariat khan phai nuam atang tele vaireng te atangin thralai rual mi engemozatin sai ha puivi mi puite tanpui turin an kalbok Mizoram Armed Force te po tirlu belngal ania sai ha puivi a hian khotlang khroi tu ten tuma ramlama le mundanga kalbo lo turin hriat tirna anchua buaina thleng thailaka inveng chungin Assam lamatanga nekna awm thut po lohma chon tumin anin buat saina sa hle ani hetianga ni le tak awang hian Chief Secretary Mizoram chuan Assam mi tu po Police emo Assam Forest Department lammi le mi puipo Mizoram ronlu tirlo turin sai ha puivia Mizoram Armed Force te ahriat tir ngala lodang chatmak turin ahril aniberome hei wang hian sai ha puivia Mizoram Armed Force te chuan inka mai po inring rangin ramria khautakin anlo ding ani Assam lam hian phai nuam khuale sai ha puivi inkar Mizoram chunga Assam chegge siam antuma hei hi buaina aron intran tharlena ani melani Assam police local te hi Kachar district forest officer DFO in aron hruai ania gate siam antum na mun hi ron en fia antum ni in soi ani sai ha puivi atanga lalote ania Kachar DFO hian aron kalle don ani ti soin Mizoram lamin harsatna anlo siam sakchuan Armed Force tenen natakin anron tho chua tur thu asoibok chunle jan danglam lovin ramria hian sai ha puivi mi puitele Mizoram Armed Force te an duty rank ani scholarship DC point Assam sarkar thunei tulama Mizoram chunga boina ronsiam to lo turin ahriat tir to thu asoya heiba ka hian Armed Force te ti chak an liang ti asoibok hetiang asoi nu hian Armed Force te sai ha puivi lama hian thonlu belmek zel anibok sai ha puivi a hian kan hriat thaichina IR police te somriat borvel anom to in hriat ania Mizoram sarkar in voin October ni somni pakwa thleng hian alada belmek zel ni in thu kandong bok ani sai ha puivi a khotlang khroi tu an VCP chuan he khuwa lo hi chu khodang kan nei lo chu wangin kan thei topin Assam atanga nekna hi kan dangdon ani tin asoya sai ha puivi VC jurisdiction huam chunga ramtepo hunrei takkal to tangkhan Assam mi te hena hian khral khapna siam ania Mizoram anron nek buai theina chance om thei anlo veng rang to ani hetiang hi ani lain vaireng te hi Kolasip district chunga subdivision headquarter pakhat ania Rural na mun puiber le chet lak na puiber ani boka Assam lam hian motor andang bedle mek to
Mizoram lam pana local truck ta chu laila pura dan be vek ani meka heng dan lawa Assam lo lut foreigner Bangladesh mi ta hi buaina in tham hnoi lian ber ani rolin Assam sarkar hian an malak na hi athlop mai ni lovin buaina siam ma sajok tu chu Assam sarkar an ni zela Mizoram sarkar poin ram ria duty te firing order apezui ngal bok ni in hriat ani inka an chau chuan kaini poing kan chawani chu tiang tur chuan voin lampo hian in buat sai ani mek zela vaireng te a hian voin October ni somni pakua ninga ni khan joint VC emergency meeting ko ngal ania sub divisional officer SDO civil conference hall meeting nei ania Mizoram Armed Force tele mipuite thoho dan tur chungchang ngai tu ani he meeting a hian bunker line mipuite natlani se antia Mizoram Armed Force te in phena turpo mipuite hian an siam don ani anthurel dan chuan vaireng te VC1 mipuiten vaireng te dailam an boi pui ngalanga vaireng te VC2 VC3 le VC4 mipuiten sai hapui vi an pan thung don ani vaireng te mi zongjong ral thuam silai lam chi na ya piang ten kan Mizoram Armed Force te puiturin lo tuai hnuma lo in buat sai vek turin anin hriat tirbok voin chon hulam dar ni le minute sam thum vel khan an che chuak tran nin vaireng te lam atang chuan thu kan donga Simen Begruaka lei thun khatin Mizoram Armed Force te tran mun tur hi an siam tran ani VC information atangin hetianga natlanga thok chuak turin anin aw khoma VC lam hian tlang takin an puangzar ngala inkap thai mai din huna kan din mek to wangin silai nei ta chuan man thai mai turin lo in ral rin tur ani tin an awbok heiba ka hian mipa ina zongjong le ramlama mi te po in cha hoa natlang tur hian tho chu vek dorani ti an puang ani natlang tura an chu khom na mun hi vaireng te auto stand thanga Mizoram Armed Force duty te omna thangloka ania vaireng te mipuite an boi hle ani UIMA branch sang ten joint VC emergency meeting thu chuaki an bo zui ngal boka zurui boyang chi chu kallo turin anin hriatira ramle nam mangaya ril rufim tak puchunga fe chuak turin UIMA lam hian thu chua an siam boka vaireng te joint UIMA te kai hruaina in voin chanhudar ni pelhnu deuh khan vaireng te tang hian mi thanem tham tak sai hapui vi lampanin an kala kan sei to angin sai hapui via Mizoram Armed Force te tran muntur himzoka siamsak antuma buara le cement backrock te an tho chua puibok hetila hian 5th IR battalion headquarter lungver atangin sai hapui via Armed Force duty te hna hriat tirna an ti chuak bok ni in hriat ania ramria 5th IR battalion duty zongjong te inral ring turin hriat tirna an pe a sai hapui vi ba ka hian an duty na mun thrang medili kan mun le zo phaya om ta chu engtik lai po inral ring rang tur le chet atul po cheve ngal turin thupek ania whatsapp kaltlanga hriat tirna hi ti chua ania he hriat tirna hi officiala an chet dan tur hriat tirna ngai turani thu antar lang bok ani aizol khapuilam hripuin anoi mek bok si wangin vaireng te lam chuan khokhrang thranga thalai rol ta chu ramri lampana thokchuak turin anbei sei ni na langa ramri pana thokchuak zongjong ten silai an nei chuan an nei ang ron tho chua pui turin social media lama anbei sei na thu hi mu tur om nual bok hetianga Mizoram lam an chet mek lai hian Assam police lampo anron in chobel ve mek jalni in sai hapui vi lam chuan an soi ani zanin lama po engkim thleng thei reng din huna kan ding meka vaireng te lama kan zuk biak po pakhat chuan ram chuak mi silai kap thiam tak tak enge mozat an oma thok chuak mai turin anin ring rang ani atia king ramri buain chanchin update kanron puan te khi vaireng te a daily newspaper reng khapui daily editor kan zuk biak po atanga confirm ania thudik le rin tlak vek ani reng khapui editor hian voin lama khan Mizoram Armed Force te tran muntur hi siam pai vek ani toa vaireng te lama chuan mu phaka Assam police hi an lo la in lan lo hrim hrim ani atia
sai hapui vi lama chuan ralle lama bus pahnih mangin Assam police hi anron kala anom ve mek thung ani ti asoi bokani Nagaland nen Assam hi anin ka prep toa Mizoram nena in ka po an hrelovin a hriat tariau maya sarkar hruai tu lamte in biak na ero kan hre thai mai ri lawa ramri depa omte baka MZ05 Kolasip district Huamchin thalai rolte khosang sanga atul chuan kalmai thai turin anin buat sai hloma vairang te VC lam chuan VC information atanga an puan dan chuan Kachar additional SP chuan Mizoram Armed Force te hi darkar somni pali hun an pea chumi chung chuan in nuk doka an duty post chua san turin an tiani darkar somni pali chung hian anin nuk dok lo ani chuan inka mai atul don ti aswe wangin vairang te join VC hian hetiang hian ma an lata ni in an puang ani Assam police hian minzuam sal boka an du phot chuan inkap chinila Mizo te hi Gurkha army te huai san zia an soi fo thin ai hian kan huai san jok zia lantir ahun viauta ni in ashriatani nam huai sen tlom vengai lo lalnu ro puiliani te hi Mizo nam ani khamo boruak thar aom chuan Rainbow Mizo channel lampo thlen thak kantuma ramridin mun live stream aron pek chua aram chan chuan ron pek chua kantum don ani Central Wayme lampoin voin October ni somni pakwa ningani hian thu chua an siam hala Mizoram le Assam ramri boina kalzela boruak muan om to tura kan ngai lain Assam sarkarin boruak thalo hring chuak zonga ma ala chunjom zel hi kandem takzet ani antia Mizoram mi puite hian kanpi le puten kumsang khazariat samsari panga ramri anlo sa chua to sa hi kan pom dan le kan dinna ala ni rengani tin an thu chua hian antar langa heiba ka hian Union Home Secretary lam anron enroll tan le meka video conference mangin Mizoram Chief Secretary le Assam Chief Secretary te October ni somni pakwa zanin daruk le minute somthum hian in biakna anei puidonani hemi chungchanga hian Central Wayme chuan tuna thilthen dan le din mun chiam takin Mizoram sarkar hian Union Home Secretary hi hrilse andu ti anthu chua hian antar langa heiba ka hian Mizoram chunga Assam lammi engemuzat khosamek tepo Central sarkarin venhimna ngai to se andu ti ansoya Mizo mi puiten ramria kan pomchin hi Mizoram sarkarin dinpuitla turin kan phutani antibok ani Mizoram sarkar poin dinpui ngam ngai se mi puiten tur deuh don maila huaisen takin dingjui zel sela mi puitele political party hrang te poin nam isu le border boina ani ti hriain hrui khat vuanin itang rualang u